Woo! Bhí me níos an cut like tarla seo. Stripball, striptease, bhí me húsar an státe mar fucking cabaret. Yeah, me ó cabaret, bhí ag cabaret a bhí ó. Ap, tá ma cabaret ar bgol go bló. Right, bhí me dású an státe mar seo. Agus ní rá scam, cé fan ar cálíní húsar mar stubbly bubble. Vi crack on him and shin. Are you okay? Me, yeah, I'm okay. Do you want some K? Me K sort K. Care they on K. Special K. Special K. We think yeah, breakfast a special K. But no, K here special K. Nor thought to in Glastonbury. Well, this again, yeah. Ketamine. What? Ketamine? Rather current and couple colour. Beheshin and K do river in me shoshin in Gaeilge is child gamalish. So tam she kinch agus tam muni na gamasanish. Kinch come me yen in Gaeilge am kinch. Oh yeah, yes, so I could do it. I shouldn't be mere on Conrad. Be mere no son run a chain and a asexual, like lame o colour, article, hair and clay, agus fween doris. Agus an sin bhí mé giri casú, bhí mé có ard an sin, Jera mí lúnas a harta dún éidir, a bhí mé se có ard, bhí mé giri just casú, drag a dúirt mé hén, drag! Bhí mé hís a dún éidir, agus nuair a hosta mé, níor hic siad an sort, drama tá gistrum, cos tá sat, sa cultúréirnach tá agínsa, tá scéalaocht nó seanachas ainsa, but hart like sa down eile just tá stand up. So near hic she got the via gist gum. Ach nur a honig couple leir vasti ha she han reviewers manager. Yeah. Leir vas or she agus jaidi rud gemaak and shin mar durs to brunner dus. Yeah, as 3 vila show DGT tussigly Candice na den nur a 4 in Gradam. Yeah. Mahu! Gypsy music, Jewish music, Kjol na Hudach, Kjol na Herni, Kjol na Halban, e laga Curly Hela. So Kjol a one. Mo Kjol Hain. Mo Kjol who? Mo Kjol Shin.